Zifahla ubumnyama bebusika namalerhe weJohannesburg ziza kuwe bunqopha zisatshisa nanzi ezithuthileko. Kubikwe izehlakalo zokuguduzela ezikweni elibuthelela amaphandle eMusina eLimpopo kuthiwa amapholisa bekwafuneka bona asebenzise inkulu ezirabha. The Democratic Alliance rejects and condemns President Cyril Ramaphosa's shock decision last night to appoint Ms. Dina Pule back into cabinet as the Minister of Social Development. I-Democratic Alliance isihlabile isiqundo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokukhetha uDina Pule njengongqongqotjhe wezokuthuthukiswa komphakathi. He's not verbal at the moment. He's sedated. He's got tubes coming out of his mouth. Amaqwetha kaFiroz Khan abawe ikomishini kaMadlanga bona ayomhlola esibhedlela njengobana alaliswe ngemtshoka unjalo nje ufakwe namachubu. Zihlanganiselwe etafuleni indaba zesiNdebele zivela ku-SABC1 noThulani Bongo akwandi isitjhaba sekosi. Umkhwezeli wehlangano elwisana namaphandla nganamaphepha uNkosikhona Ndabandaba ukhulumisene nembikindaba malungana nenkulumiswano abenazo nomengameli uCyril Ramaphosa. Uthi imtshagalo beyibanjwe izolo ngayo kuhlose ukubekelela phambili abantu beSouth Africa pha ngaphandle kokusebenzisana nabosopolitiki. Kwanje silalamela umbikindaba wethu Zanele Buthelezi oseThekwini. Zanele ungakhe usihlathulele bona ukhambe njani umhlangano wensizwa nokunsizwa. Umnumzane uNdabandaba ekhuluma la esithangamini sabe indaba namhlanje ukubeke kwacaca ukuthi umhlangano abenawo ngomsombuluko nomongameli uCyril Ramaphosa ngaphambi kokuthi kube nemarch leya izolo eyokuphikisana nabokufika abakuleli ngokungemthetho. Umongameli kumhlangano wabo ukuzokalisile ukuthi ke kukhona ukukhathazeka osekuqhamukile kakhulukazi koza kwabo basemazweni aseAfrika abanye abaholi basemazweni Afrika abekhala ngokuthi ke basabela ukuthi ngenzeka kulinyazwe abantu babo kulelizwe bagcina abanye bebulewe uma ngabe kuqhubeka le mashi le ebibanjwe izolo. Umongameli ke ubefuna isiqiniseko kuyena uNdabandaba ukuthi le mashi le izohamba ngokuthula akukho igameko noma izigemegeme zokulinyazwa kwempahla nabantu okuzoba khona. uNdabandaba beseqinisekisa ke umongameli ngokusho kwakhe ukuthi ke bazoqinisekisa ukuthi yonke into ihamba ngokohlelo nokuthi akukho ukuphazanyiswa kwabantu ukulinyazwa kwempahla njalo njalo. Yize ke sazi ukuthi ke zibe khona izigameko lapha eThekwini ezibikiwe kulimazwa impahla kuluthwa kwezinye izitolo abantu beyingenela beyitapela ikakhulukazi kwamanye wamalokishi akhele iTheku. Ubese siqhelelanisa uNdabandaba nalezo zigameko ethi zenzeke ngale kokuthi ke zisekelwe yibona lezo igameko. Ngakho ke abahlangene nazo futhi ke abazitusi bayazichitha ukuthi ke abantu benze uhlelo lokuthi bahlasele impahla yabantu. Enye futhi ke into athinte kuyona ukuthi ke amathuba omsebenzi wona useyaqala uyawabona evuleka njengoba abantu bokufika abebekuleli ngokungemthetho sebehamba beya emazweni abo. Besethembisa ukuthi ke uzothi kuphela lo nyaka ngokohlelo labo babona ukuthi kuzobe sekudaleka amathuba omsebenzi alingathelwa lapha kwisigidi. Ngakho ke abantu bazothola ukuqasheka balapha eNingizimu Afrika. Enye into futhi kayithintile kule press conference ukuthi bazohlasela amabhilidi la eThekwini okuyiwona abahlonza ukuthi asetshenziswa ngendlela engekho emthethweni futhi asetshenziswa ngabantu bokufika abakuleli ngokungemthetho. Bazohamba ke bayohlangana nabaphathi kuleli dolobha laseThekwini okuyibona bazobatshela ukuthi ke ababakhiphe labantu bese befaka abantu bakuleli. Zanele siyathokoza ngombiko ophuphuma kangaka. Loyo mbikindaba wethu Zanele Buthelezi osibikela bunqopha eThekwini.
amagqwetha kaMajor General Firoz Khan olipholisa lezokuhlola bawe ikomishini kaMadlanga ukuthi yesibhedlela ukuyokubonana noKhan njengoba kuthiwa batsho ulaliswe ngemchoka begodu ufakwe namachubu esibhedlela. Lokhu bafuna ukuthi basuse insolo zokuthi into ehleliweko ukudunyuzwa kukaKhan ngepelaveke. uKhan bekulindeleke ukuthi yethule ubufakazi phambi kwekomishini kaMadlanga namhlanje kodwa nakhenge kwenzeke ngonobangela wembiko yamva nje. Amagqwetha kaMajor General Firoz Khan anikele ikomishini kaMadlanga ilungelo lokuthi ikhone ukuyombona esibhedlela ngemva kokudunyuzwa ngomgqibelo ngeveke epheleleko wagcina esele asebujameni obumbi esibhedlela. He's not verbal at the moment. He is sedated. He's got tubes coming out of his mouth, abdomen. His doctors have restrained the number of visitors that he may receive. I've brought photographic evidence for the commissioners, and again we invite the commissioners to attend at his hospital to satisfy yourselves as to his condition. Nanyana uKhan abhalelwe kuvela phambi kwekomishini nje, amagqwetha akhe afake isibawo sokuthi aphendule ngekhemere. Ikomishini izwakalise ukuthwenyeka ngokungezwakali kwesibawo samagqwetha kaKhan. Ikomishini iphakamise ukuthi kuthathe isiqundo ngesibaweso nofana sihoqiswe. What commissioner puts to me is an election. Elect whether you are proceeding or elect if you're withdrawing. Yes. And I say to the honorable commissioner that I do not have a replying affidavit. Presently, I do not have a client that can instruct me further. And I'm asking for an indulgence to get back to the drawing board with my client if and when he becomes available. Ngemva kokudosisana isikhathi amagqwetha kaKhan agcine asihoqisile isibaweso. Amagqwetha kaKhan abuye ahlonywa ngemibuzo ngokuthi aphakamise ukuthi ukudunyuzwa kukaKhan kuhlotshaniswa nekomishini. I unqualifiedly before you and the media say that is not my instructions, and that is most certainly not what I intended to communicate to the media with my attorney and family members of General Khan present. Thank you. May I say this then? If you are ever to make media briefings again, be careful of what you say and don't say anything that may tend to impugn the integrity of this commission. Ukulayela ukomishini kuzokuraga kusasa ekuseni nofakazi L ngendumbeni kunye notumelo nku. Ibutho lamapholisa lithina nelisekile ngendlela amalunga wawo asebenze ngakhona elizweni lonke izolo njengoba bekunemtshakalo yokuqotha amaphandla nganamaphepha okuba sekhithwa pha. Izolo kugcine kubikwa izehlakalo zokuzitapela intolo kezinye indawo kanti namajoni nawo athi anelisekile. Umbiko sewuhlanganiselwe mbikindaba we-SABC uCalvin Dludla. Amalungu embokode bomvu athi-ke ajabule kakhulu ngendlela amaphoyisa asebenze ngayo izolo njengoba amaphoyisa asebenze ekseni laze layoyilahla kunina ilanga. Overall, I am satisfied with the plan that we have put in place. It was done meticulously so because we look at all angles and we look at our past experiences, we look at the gaps, and we have put together this plan collectively, not only the South African Police Service. AbakwaZidlodlo bathi bazame ngayo yonke indlela ukuthi igameko zokutapa zingandi kanti bathi-ke amaphoyisa begcwele yonke indawo la bekusolakala khona ukuthi kungase kuqubuka igameko zokutapa. Kuthiwa bonke ababoshela ukutapa baboshelwe khona endaweni yesigameko. The lootings that happened, I think on the numbers that we have provided, not all the lootings proceeded, but because it is a crowd management activity that we undertook, we were ready. Hence, we managed to defuse a lot of them. Amasosha ephendula ngesigameko esenzeke eHillbrow ebusuku athi afike ngesikhathi futhi azamile ukuthi-ke anqande obekwenzeka athi asazoqhubeka nokusebenza namaphoyisa. With regards to what happened in Hillbrow, we were there. In all areas where there was criminality, we were there as SANDF, but in support of the SAP. I said we are going to continue doing that.
ongoti bezobugebengu bathi kumele ukuthi amaphoyisa axhonywe uphaphelo ugwalagwala ngomsebenzi awenze izolo. We are elated the news that so little after so much was expected. The protests, in our opinion, went well. 99% perfect. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, endabeni ze-SABC ngibika ngisePitoli. Ngemva komtshakalo wayizolo emfundeni zonke zelizweli ukuchakalela ukulwisana namaphandla anganancwadi kunamaphandla athunyelwe ezikweni elibuthelela amaphandla kulindeleke ukuthi abuyiselwe emazweni wemakhabo eliselimpopo kanti ntambama nje kubikwe ukuthi kubehukira urawo ezikweni elibuthelela amaphandla amapholisa agcina asebenzisa inkulu eziraba njenganje silalamela umbiki indaba we-SABC uKahle Konyoni olapho Kahle siyakulotshisa bekoti siyakwamukela ungake usihlathulele bona kukhamba njani lapho ukhona. Ke a leboga mo bosigong jono re bega dikgang re le mo toropong ya Musina mme ra bona ba ditšhaba ba kwa nageng ya Malawi ba eleng gore ba gorogile go tswa kwa mafelong jaaka Durban ko KwaZulu-Natal ba setse ba simolotse letsholo la bone la go busediwa morago mme re bone dipalopalo tsa ba ditšhaba ba kwa nageng ya Malawi di tswelela go tlatlogela kwa godimo mme dipalopalo tse kwa godimo tsa bone gape di gorogile kwa tikatikweng e leng gore e samagane le letsholo la go ka ba busetsa morago mo letsholong leno mme mo mosegareng gape re bone tona wa lefapha la merero ya selegae Dr. Leon Schreiber a goroga mo lefelong go lekola seemo kwa lefelong le leng gore re bona dipalopalo di tswelela pele go oketsega tsa ba ditšhaba ba kwa nageng ya Malawi e fela gape re bone le ba ditšhaba ba kwa nageng ya Zimbabwe gape le naga ya Zambia mme mo bosigong jono bangwe ba bona ba solofela gore fa ba tlile go boela kwa nageng ya bone ya Malawi mme palo e kwa godimo ya bone e tlhalosa fa e ngongoregile ka ntlha ya tsamaiso e bonya ya go tsamaisa letshola la bone la go ba busetsa kwa morago mme setheo sa tsamaiso ya melelwane Border Management Authority le yone e tlhalosa gore go fetile dibase mo bosigong ba mabane dibese di ka nnang 60 mme go solofela gore go tlile go busediwa palo e kwa godimo mabane bosigo ba kgonne go busetsa palo e ka dirang 3,500 a ba ditšhaba ba kwa nageng ya kwa Malawi re tlile go nna mo toropong ya Musina go lekola seemo re le babegadikgang ba SABC News. Katle siyakuthokoza. Siyathokoza ngombiki indaba wethu Katle Konyoni asibikela konke kwenzakalako ezikweni lapho khona amaphandla alindeleke ukuthi abuyiselwe emazweni omekhabo asirage nazo. I-Democratic Alliance ithi iyasiraga begodwa iyasihlaba isicundo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokukhetha uDina Pule njengongqongqotjhe omutsha wezokuthuthukiswa komphakathi. Mengameli uRamaphosa wenze isimemezelo esizolo ebusuku njengengcenye yokuhlelwa ngobutsha kwekhabhinethi yakhe. uPule uvale isikhala esolo savuleka nakuqothwa usisisithola lasho bekacalene nebatsho yezipho zangeqadi nokufakwa kwabantu enkhundleni ngobukhohlakali ngaphakathi komnyango wakhe. uDina Pule nowadendwa njengomphathiso wesebe lezonxibelelwano kwiminyaka eliqela eyadlulayo uyabuya kwakho eze kukhokhela isebe lophuhliso loluntu. uPule watyityenbiselwa umnwetyi epalamente. Your breach of the code of conduct, Ms. Pule, has gravely undermined the people's trust and brought this House and its members into disrepute. Furthermore, you willfully misled the Ethics Committee by lying under oath in your continued attempt to conceal your relationship. Kwanyanzeleka ukuba uPule angxengxeze kule ndlu. Wanqunyanyiswa iintsuku epalamente ze akamkeliswa umvuzo wakhe wenyanga. Honorable Speaker, thank you very much for the opportunity. I want to say in this House that I gave the best I could do my job, and that if in the course of me doing my job I made a mistake, I am sorry, I apologize. Phuhliso loluntu libonwa njengelinye lamasebe noxanduvo lomandla kweli njengoko lisabelwa izigidi ngezigidi zokuqinisekisa ukuba inkqubo yesibonelelo semali karhulumente nokhuseleko ziqhuba ngaphandle kwamaginqi-ginqi. Iqela lezopolitiko i-Democratic Alliance lithi inyathelo likamongameli uRamaphosa lokubuyisa lo kaPule liyothusa.
The Democratic Alliance rejects and condemns President Cyril Ramaphosa's shock decision last night to appoint Ms. Dina Pule back into cabinet as the Minister of Social Development. I-DA ithi isebe lophuhliso lidinga umphathiswa onamava nowaziyo umsebenzi wakhe, hayi uPule. Lo mbutho uthi ukubuyiswa kwakhe kubonisa mhlophe ukuba umongameli uCyril Ramaphosa ukhokhelise imfuno zombutho wamanina we-ANC. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-SABC eParlamente. Nasibuya entolo. I will need help because I don't have money to start the business. Ngemva kokuvalwa kwempaza zamaphandle emalahleni, ihlangano ithumbo isiza ngemali abantu beTlanet ukuthi basivulele bona impaza lezo bathengise. Sisaragana indaba laphambukile nasikuphundileko kuyazithola ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X naku-Facebook. Asirage nazo. Impaza eziningi solo zisavaliwe eTlanet emalahleni eMpumalanga. Lokho kwatsho ukuthi kuvuleka isikhala sokuhlayela kwazo. Isichema esizibiza ngethumbo sivele ngaphambili ngesiphikiso semali ema-250,000 ukulekelela izakhamuzi ezifuna ukuvula intodlwana lezi. Ijima lokumatsha likhambe labela ukufika ekabeni yedorobha ema-ofisini kamasipalata. Ngenxa yokuthukwa amaphandle agcina avale intolo zawo. NjengoMuhammad Ahmed weminyaka ema-28 obudala othi sekanonyaka aseSouth Africa apha batsho baleke elizweni lakhe eTopiya ngonobangela wokuphekhuka kwepi. From yesterday valile police even community yonke into visit this what problem or only section 3 from 3 now is 3 days na still valile. So I don't know what problem is. You can paper, you fix it, no problem. Nakusenjalo udade obekamqatshisela igrachi abekayenza isitolo uthi yena nomntazana kwakhe bazokuhloga lokuthi bavule ibhizinisi elo. 8 years ago I took in I'm a Pakistanians and then the time they approached me, there was no one who's working in the house, so there was no income at all. So I raised my kids with that money. So I will need help because I don't have money to start the business. Itumbo Group isiza banjalo. Sine partnership ne-TUT into esoncedisa abantu laba abarana ama-shop ukuthi bazolungisa ama-cellphone bazofundiswa yi-TUT and then sobancedisa nje ukuthi bathenge ama-spares, screens, chargers together so that they get bulk discount. So siyibiza i-smart shop, awuyothengisa kuphela ukudla but you are also going to uyochubeka futhi ulungisa namafoni. Ngokunjalo nezakhamuzi zeTlanet zithembise ukusebenza ngokuzikhandla ukubuyisela amabhizinisi wendawo ngakibo. Kwanje asizwe umbono wakho Mbukeli ngemva komtshakalo wayizolo amaphandla ngasesemthethweni. Embombelane Maphethero kaNyamazane dikhona titolo letinye letivuliwe letinye tivaliwe. La ekhaya eMloto azange kube nomohluko nakwizolo bekuyi normal day intolo zonke bezivuliwe. Izitolo zakhona zonke zivaliwe zabantu bokufika la eBethany. Esekunda ngingasho njengananazi ukuthi hayi cha itolo ayizange futhi iseyivalwe ke eyiningi. Ngapha ngeRandburg intolo zivuliwe namhlanje begodu nabantu baningi akufani njengayizolo. Ngapha eJimston la engidlula ngakhona lapha engihlala ngakhona bengavulwanga zonke itolo bekuvulwe nje lezo nalezo. Apha ke eBoxburg nangapha kuBinoni cha kuyasebenzeka nje isimo sibuyele kwesejwayelekile. Ngekosini eWard 8 zivuliwe zinye zivaliwe. Apestek abanye bavulile mara abanye abavulanga. Mostros is business as usual zivuliwe zonke. Ngapha ngeBinoni awa isimo sibuyele sigeni. Izinto zibuyele sigeni. Umbono onke umbukeli SABC ayizokuthwasa umlando ukuziphendulela kombono umbukeli.
KungoLwesithathu namhlanje sixoxisana noThanduxolo Chembeni ovela kwa-IEC eMpumalanga ngendaba zamakhetho nokuvota. Isihloko sevekele kuzihlolisa kwenhlangano zepolitiki kunye nabonkethana bozijameleko. Akwande babu Chembeni ingakhe uthome ngokuthi inhlangano zepolitiki kufanele zenzeni ukuzihlolisa ehelweni lenhlangano ezifuna ukuvotelwa emakhethweni ezakola. Silotshise mhathi silotshise nababukeli behlelo si commissioner yamakhetho sithi zonke inhlangano zepolitiki nalabo abafuna ukungenela ukhetho bazimele sithi siqala ngohlelo esibiza ukuthi candidate nomination kodwa lo hlelo leli sizama ukulivula ukuthi silenze ngeonline abafuna ukusebenza ngeonline bakhona ukusebenza noma abafuna ukwenza manual benze manual so kodwa si hlele i-workshop ezoba ngomhla ka-9 July lapha eMpumalanga lapho si-invite wonke amaqembu epolitiki nalabo abafuna ukungenela ukhetho bazimele ukuthi abeze sizobafundisa ukuthi mabafuna ukuregister ku-online candidate nomination yethu bazoyenza kanjani so that abantu bangabi tholakala badisqualifyeka uma sebasubmita izinto zabo. Babu Chembeni ngiba ukuthi usihlukanisele bona ingabe kunomehluko ongangani phakathi kokuzihlolisa kwenhlangano zepolitiki kunye nabonkethana abazijameleko. Umehluko ukuthi inhlangano zepolitiki zifanele ukuthi zigcwalise i-appendix 3 lena yama-PR list lapho bazongena khona ngokuthi i-list yenhlangano ime kanjani noma u-appendix 7 we-party ward list lapho laba bazosimela kuma-ward bese laba abakhethiweyo bese ba-accepta i-nomination yabo ngokugcwalisa iform elibizwa ukuthi appendix 4 bese sicela ukuthi uma sebenze konke lokho bese banikezela inhlangano zabo ngama-ID copies abo ukuze inhlangano zabo zibafayilele kuma-file wabo uma sekufika isikhathi se-candidate nomination bese inhlangano zabo ziya-applya ngendlela yakhona abazimeleyo ekhetheni bona bafanele ukuthi bathole abalandeli abawu-50 abazobasupporta ukuthi bona bangenele ukhetho labo bantu abawu-50 fanele babe abantu abahlala kulelo wadi lapho loyo afuna ukukhankasela kulo ukuze abe i-ward candidate kubalulekile-ke ukuthi loyo bese unikezela ngesithombe sakhe esikhomba ubuso bakhe namahlombe akho ngokwe-A5 isize page eli-A5 bese uyasubmita naye-ke ku-IEC. Amaqembu epolitiki nabazijameleyo kufanele balungise imali yedeposit ekhomba ukuthi bazimisele ukungenela ukhetho leyo bazoyikhokha ngendlela yakhona bese basubmita i-proof of payment. Sigcizelela ukuthi abangenela ukhetho benze isiqiniseko sokuthi ngo-August within 3 weeks ya-August bebe sebesubmitile zonke izinto zabo ngoba ngokwemigomo wethathekulu uzogcizelela ukuthi bangenele. Babu Chembeni siyathokoza ngiba ukuthi sibeke lapha kwanamhlanje. Sithokoza mhathi. Aha siyathokoza.
namhlanje kulungile kusasana ngelesihlanu zikhona indaba zeSiswati kanti ngesimbi yekhomba ebusuku nje kulandela zesizulu. Kyukhobongile.